Hak step ka arplai terik jemang arja arpulai ke bawah Arden Mila Basiomoy ulas sedang mansya dengan hapersa ke sekretariat bat peteng dak bapen kerja ya kacaka syong sakacaka yang keli ke badan hasenda ke additional sekretariat bandawa nak sorkar jala ban penbe ya reservation polisi kat kandai spa nyupuan. Haka shiterik jiliu arja arpulai ke jingsong syat kan kala kenjo hadu suppose ngi klem dengu weiru so huja ka jinglap jeng doktor nak report ke bakila examen bat lale ikites kila kentu ya u ba unhap ban priang ya ka drep lane ke IV fluid kenang kanum kta ya kido kiba spo jong kamen nakaliang ba arden ula manjur bat ke ba ki doktor kinhap ban ai hadu libilor bat hadu ka step simpele arbilor kelarung hapo kamet bat sa kawai Kuman supentip ki doktor ki bejan bo sulong mil ki lai thu bo ba arden kumba ulong ubiang tang ba kasini bat kamlu kala duna ba hapo kamet ke chungu hapo ka jaga sa than ka bo dan hasenda additional secretariat udon weu doktor bat ki katu ka ni kinong tre ka Shillong Civil Hospital harangkat ka ambulans nak benta ban khmi bat pek perman ya ka koi ka khya jong tu rang ba nong elam kat bau dang peteng ban sa than klam da bam ka jingwan jingpai ba kampat sange bat kadang peteng ha ka ba ka long kumba julong baki nongleit nongwan kilet sela ki lengkha trei ki wan hi ban ai kublei u ban kerkhu kerdo ya kamen siem ka bolong koloi ka jung u ban sa sitom nak ban tau pai ba